Svakog 25. maja decenijama se u bivšoj Jugoslaviji obeležavao Dan mladosti, rođendan Josipa Broza Tita, kome je na velelepnoj sportskoj priredbi uručivana štafeta sa željama za dug život i dobro zdravlje. Titov rođendan obeležavan je iz godine u godinu s letom, grandioznom svečanošću na kojoj je učestvovala omladina iz cele Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao i pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Centralni deo priredbe bila je štafeta mladosti, uvedena 1945. kao Titova štafeta, u kojoj je učestvovalo 12.500 omladinaca koji su pretrčali trasu dugu 9.000 km. Ideja je potekla od nastavnika fiskulture Kragujevačke gimnazije Josifa Prohaske. Prve štafete Titu su predate u Zagrebu, a narednih godina primao je štafete ispred Belog dvora, a kasnije na stadionu JNA u Beogradu. Na Titovu inicijativu 1957. godine ovaj događaj proglašen je za Dan mladosti. Osim kao veliki državnik, Tito je bio poznat i kao veliki gurman. Milovan Mića Stojanović bio je Titov kuvar pune 22 godine i pripremao je jela za bivšeg predsjednika u Belom dvoru, Plavom vozu, u Bugojnu, na Brionima. On je voleo jela od testa. Da li to bila zeljanica, štrukle, mlinci, rezanci, špageti, znači to je voleo rado, voleo mlečne proizvode, voleo da pije. Nikad nije bio pijan, a voleo da pije to baš lepo, onako. Mogao da popije oko pol litra žestokog, mogao je vina isto oko 70 litra, da mu ne smeta, mogao je da pojede za dvojicu, ali je i radio za dvojicu. Za razliku od Jovanke Broz, koja je, kako kaže Mića, retko prolazila kroz kuhinju, Tito kuhinju nije zaobilazio. Voleo je Tito da dođe, pa na primjer, ja pripremim meso, spremim sve i sad on hoće i onda se dovolji, naniže na ražbić i peču tamo na vinovoj lozi, džigericu, slanina, pileće srce, to je volio ovako da sam uz rakicu lepo ispeče. On kaže, pa to je čudo od jednog predsjednika državnika, kaže bio bravar. Da bravar zna da svira na klavir, ajte, molim vas. On je za sve bio sposoban. U Stojanovićevim specijalitetima Tito je uživao kada su mu dolazili gosti, pa se kuvar Mića tako susreo sa carevima, kraljevima, pevačima, glumcima, a posao ga je odveo na 4 kontinenta u više od 70 zemalja. I od stranih delegacija koje su dolazile u Jugoslaviju naučio je po nešto. Od kuvara Indire Gandhi naučio je kako se peku palačinke na plotni, a na Brionima od pratnje kineskog predsjednika kako se sprema morski krastavac. Oni su vidjeli za krastavce u moru i kaže, da li bi možemo mi ovdje nabavimo, naš predsjednik voli. Ja kažem, nema problema, može, to će moja garda spremiti. I sad oni su nakupili ili doneli, i ja sam prvi put vidio da se raspori uzduž, da se izvadi utroba i onda se kuva. Kad je se zaskuvalo, onda su posle dinstali sa lukom i ovim crvenim lukom i vinom i onda su bacili pirinča i to su jeli. To je prvi put da ja naučim od nje nešto. Prilikom poseta visokih zvaničnika Mića je morao da vodi računa o tome ko šta sme da jede iz religijskih ili zdravstvenih razloga. Čileanski državnik Salvador Allende bio je alergičan na mlečne proizvode. Za indijske delegacije Mića je pripremao vegetarijanska jela, a morao je da vodi računa i o Titovom režimu ishrane nakon što je oboleo od žuče i šećera. Ipak govoriti predsjedniku šta sme, a šta ne sme da jede nije uvek bilo lako. Putovali smo vozom i ja spremim kajganu, Tito teo kajganu. Ali bi rekao, Vlada Vojvodić bio je njegov lični doktor. I kaže, Mića, ako cari traži kajganu, ne odemo da žumance i nema namasti. Ja spremim bez žumanca, taj dao, stavio vatio tanjer i nosi. Boga mu, Mića, šta je ovo? Ja, druže predsjedniče, stojim mirno, druže predsjedniče, doktor Vlada je rekao da ne smete da jete žumance. To njemu daj na kjede, ti mi spremi kajganu, razumem i gotovo. Za svog omiljenog državnika Mića je napravio i posebno jelo, koje i danas služi u svom restoranu u Zemunu. Ja sam napravio Titovo jelo, pošto je voleo meso,
juneće ili teleće spremljeno sa pavlakom i rezancima, to jest nešto slično palačinki mase, pa to se skuva i daje se uz slično paprikaš. Osim strasti prema hrani, o Titovom hedonističkom životu svedoči i vozni park, čiji se jedan mali deo nalazi u Beogradskom muzeju automobila. Od 100-ak vozila u muzeju, jedan Cadillac, Topolino i Mercedes 600 Pullman prevozili su Josipa Broza Tita. Mercedes je pravio te automobile luksuzne imajući u vidu državnike. Naprimer, među mušterijama su, ajde Tito, tu je bio Čaušesku, pa je bio Todor Živkov, pa je bio Kim Il-sung, pa Sultan od Bruneja. On je jedini kupio za svoje pare, ne ovo su sve za narodne novce. I mogu vam reći da je Tito bio jedan od najboljih mušterija Daimler-Benza. Cadillac iz 1957. da ume da priča, mogao bi mnogo toga da kaže. U njemu se vozio Hruščov, a za vreme Beogradske konferencije Cadillac je vozio delegacije afričkih zemalja. Čuveni Topolino služio je Titu za razgledanje sajmova, jer je bio zgodan za nesmetano prolaženje između štandova. Međutim, mnogo je zanimljivija njegova druga uloga. To je auto posebno pravljen za plažu, za Mediteran i trebalo na Brionima da služi za odvoženje od vile, od tamo rezidencije do plaže. I posebno su zanimljiva sedišta koja su pravljena od plastičnih kanapa da bi moglo da se sedne i sa mokrim kupaćiljacima, tako da su to jedno namensko vozilo. Osim u vožnji automobilima i dobroj hrani, Tito je poznat po tome što je uživao u filmovima. Evidencija Muzeja istorije Jugoslavije kaže da je Tito od 49. do 80. godine odgledao oko 9000 filmova, a bioskop je bio sastavna prostorija svih njegovih boravišta. Postojale su posebne fotelje koje su bile predviđene za gledanje filmova, te fotelje su imale točkiće, tako da su se one lako prenosile i bile su sasvim prilagođene gledanju filma, mogli su onako da se razvuku, a gledalac da se onako udobno zavali i gleda sa uživanjem film. Najčešće je gledao Hitchcocka, a od domaćih filmova najviše puta je pogledao Desant na Drvar. Desant na Drvar 15 puta, Kozaru 13 puta, Bitku na Neretvi i Sutjesku 5 i 8 puta. I naravno znali smo da on voli ratne filmove i da je sam bio učesnik tih događaja i da mu je to bilo nekako blisko. Međutim, opet to i dalje nije opravdavalo toliki broj predstava, dok na kraju nismo shvatili da on zapravo učestvuje u snimanju tih filmova, a zatim ih pušta svojim gostima, gotovo po pravilu u stranim državnicima. I to pominje filmove koje nije volao, tako među tim filmovima je prvi film u kome jedan glumac glumi Tita. To je film U planinama Jugoslavije, taj je film snimljen 1946. godine i taj bi film, da se kojim slučajem Titu dopao, odnosno da nije bunkerisan, on bi slovio kao prvi posleratni jugoslovenski film. Filmove je gledao i sa Sofijom Loren, Elizabeth Taylor i brojnim prijateljima iz sveta filma i muzike. Na njegovom repertoaru bili su zastupljeni svi žanrovi, a pred kraj života filmove je naručivao iz kinoteke i tada je među njima najviše bilo westerna. Moguće je, kad bi se statistika neka pravila, da je najviše gledao western filmova, za koje sam kaže isto tako u jednom razgovoru sa filmskim radnicima, da on te filmove gleda ne zato što oni vrijede, kako on govori, već zato da bi se, kaže, odmorio posle napornog dana, a i često se, kaže, smijem njihovim glupostima u tim filmovima. Priča se da je Tito gledao filmove i pred smrt 1980. kada je bio u bolnici u Ljubljani. Posle Titove smrti održala se tradicija štafete sve do 1987. kada je izbio skandal Plakatna afera. Slovenački dizajnerski studio Novi kolektivizam objavio je idejno rešenje koje je bilo prepravljeni nemački nacistički plakat Trećeg rajha. Nakon 1988. godine sletovi više nisu održavani, ali svake godine 25. maja nekoliko hiljada ljudi poseti Titov grob, kuću cveća i Muzej istorije Jugoslavije kako bi obeležili ovaj dan. Dan mladosti 1987. bila je posljednja manifestacija sa štafetom, a godinu dana kasnije održan je posljednji slet. Više od 22.000 štafeta danas se čuva u Muzeju istorije Jugoslavije. Gledali ste TV Zabavnik. Doviđenja.